Како поблиску да ја представиме авторката на изложбата? Katarina Đorđević, profesor sam na Fakultetu umetnosti Univerzitetu u Nišu, gde živim i ovo je prvi put prilika da se pojavim samostalnom izložbom u Makedoniji. Do sada sam učestvovala i na različitim kolonijama i učestvovala na grupnim izložbama, ali ovo je prvi put da se ovako u jednom većem broju radova predstavim, a zahvaljujući gospodinu Angelu Korunovskom koji je izlagao svoje radove oktobra meseca prošle godine u Nišu, tako da se ta jedna lepa veza i most uspostavio. А колку години творештво зад вас стои? Ove godine slavim 40 godina od kako sam završila srednju umetničku školu, odnosno 35 godina profesionalnog stvaralaštva. Tako da je to jedan, da kažemo, dovoljno dug ili nedovoljno dug put, to svako može da iz svoje vizure posmatra. А се представувате пред Велешани со мотиви на изложба која што прикажуваат што? Ova izložba se zove Brisani prostor, tišina, a u stvari predstavlja jedan sintetizovani pogled na reku. Reka koja teče nekad mirna, nekad uzburkana i vodi svoj dijalog sa nebom, dalje hrli moru, u njega se uliva more kao okeanima, okeani hrle nebu, oblacima kiši i ponovo se nama vraćaju. Tako da sam pokušala da zahvatim jedan ciklični tok, ali to se ne odnosi bukvalno na neke, nazvala bih, portrete vode i neba, nego bih se pozvala na to da svako od nas kroz svoj život čini niz izbora, postupaka, radnji i to će ga sve usloviti za dalji život, u daljoj budućnosti. Sve ono što smo uradili ne možemo da vratimo u prošlost, možemo samo nekada da popravimo u budućnosti. Од она што успеав летимично да погледам, сината или плавата боја доминира и има и белата. Тоа се убави бои. Da, to su boje koje su više vezane za neka duhovna stanja. Nisam se mnogo bavila bojem zato što su u pitanju crteži i ono što je karakteristično kad sam malo prepomenula da se to kao neki niz koraka koje povlačimo u budućnosti, svi ovi crteži su nastali tako što sam počinjala iz jednog ugla i kao u narodnom onim rukotvorinama tkanje, heklanje, pletenje, vez. Tako su se ređali ti potezi ka jednom toku i vraćali, znači bez ikakvog brisanja, bez ikakvih intervencija, dakle onako kako sam osjećala u tom trenutku, tako su se oni završili na papiru. Задоволни сте од посетата на Велес или само што дојдовте? Ja sam juče stigla i moram da priznam da sam mnogo puta prolazila autoputem, idući uglavnom na godišnji odmor, ali nikada mi Veles nije bio do sada destinacija. Sada sam prvi put u Velesu i mogu da vam kažem da sam oduševljena i prostorom, naravno ljudima, ambijentom, tom kombinacijom jednog starog duha i savremenog života koji može da se oseti. Posetila sam neke, da kažemo, top znamenitosti, Kosturnica, onda kuća Koceracina i to su neke stvari koje ja iz detinjstva nosim kada smo učili o istoriji ovog kraja. Ali sada sam prvi put ovde i zaista sam zbog toga srećna. Веројатно ќе продолжи оваа меѓусебна соработка на уметниците и ќе постои ли можеби соработка инициирана токму од уметниците на институциите? Ja se nadam da će tako da se desi. Za sada je ovo išlo preko individualnih koraka. Dakle, kao Fakultet umetnosti mi smo pokrenuli jednu inicijativu koja se zove Most, da se uspostave ti kontakti iz bliskih nam regiona
Mnoge makedonske umetnike znam i od ranije i to je bila prilika da prvo oni izlažu u Nišu, tada smo se dogovorili, ja sam želela da predstavim svoje radove ovde, ali se nadam da, kao što most uvek omogućava kretanje koje u oba smera stalno ide, da će to sada postati i neka međuinstitucionalna saradnja. Ви благодарам.